Hari igihe ubuzima bw'umukinnyi kigera aho impano itaba ikiri ikibazo, ikibazo kikaba ari kimwe gusa. Ese ushobora guhangana n'abandi bari ku rwego rwo hejuru kurushaho? Kuri Warren Kamanzi, icyo gihe cyaje mu mpera za 2022, yari amaze kwerekana ko ashobora gukina mu mupira wa Norvège. Yari amaze kwerekana ko akomeye, yari amaze kwereka abatoza ko atakiri umwana wo mu ishuri ry'umupira gusa, ahubwo ko yari umukinnyi ushobora guhangana n'abakuru. Iki ni igice cya kabiri ku buzima n'amateka n'imibare ya Warren Kamanzi, umusore w'umunyarwanda uri kuvugisha benshi ku isi, gusa ushobora gukina u Rwanda mu minsi iri imbere. Kora subscribe, iyi ni The Gen TV. Ariko kugira ngo umukinnyi amenye urwego rwe nyarwo, agomba kuva aho amenyereye, agomba kujya ahantu bamugeraho bamubaza ikibazo gikomeye. Ese koko uri umukinnyi ukomeye cyangwa wari ukomeye kubera aho wari uri? Kamanzi yahisemo gusubiza icyo kibazo ajya mu Bufaransa. Mbere yo kugera mu Bufaransa, Warren yari amaze kwiyubaka muri Tromso AL. Mu mwaka wa 2022 yari umwe mu bakinnyi bari batangiye kwigaragaza muri shampiyona ya Norvège. Yakinnye imikino 28 ya shampiyona, atsinda ibitego 4, imibare itari mike ku mukinnyi, itari na mibi ku mukinnyi ukina inyuma ku ruhande. Ariko ikirenze imibare, hari ikintu amakipe yo ku rwego rwo hejuru yarebaga: ubushobozi bwo gukina ahantu henshi, polyvalent. Mu mupira w'iki gihe, umukinnyi ufite ubushobozi bwo guhinduka ni umutungo ukomeye. Warren ntabwo yari gusa right back usanzwe, yashoboraga gukina ku ruhande rw'iburyo, gufasha mu busatirizi, kugaruka mu bwugarizi, ndetse rimwe na rimwe agakina ku ruhande rw'ibumoso. Iki nicyo Toulouse yamubonyemo. Ntibabonye gusa umukinnyi wo kuzuza umwanya, babonye umukinnyi ushobora guha umutoza amahitamo menshi. Mu ntangiriro za 2023, Warren Hakon Kamanzi yerekeje muri Toulouse Football Club. Aha niho ibintu byahinduye isura. Norvège yari ishuri, Ligue 1 yari ikizami nyacyo. Mu Bufaransa ntabwo uhura gusa n'abakinnyi beza, ahubwo uhura n'abakinnyi bafite umuvuduko wo ku rwego rw'isi, ubuhanga bwo gucenga, ubunararibonye mpuzamahanga n'igitutu cya buri cyumweru. Umukinnyi ukina inyuma ahura n'ikibazo gikomeye kurusha abandi. Iyo umukinnyi wa mbere w'ikipe bahanganye akugizeho ikibazo, abantu bose barabibona. Iyo ukoze ikosa hagati mu kibuga, rimwe na rimwe rirakosorwa, ariko iyo myugariro akoze ikosa akenshi iba igitego. Niyo mpamvu kumenyereza cyangwa kwimenyereza muri Ligue 1 bisaba umutwe ukomeye. Muri Toulouse ntabwo iyi kipe yamuzanye gusa kubera ibyo yari amaze gukora, yamuzanye kubera ibyo bashoboraga kubona muri we.
abatoza bamubonagamo ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, muri ruhago ya none myugariro udafite umuvuduko aba afite ikibazo. Abasatira ubu ntibagitekereza. Iyo babonye umwanya muto bahita bawukoresha neza cyane. Warren afite ubushobozi bwo gukurikirana abakinnyi bihuta no gukosora amakosa akoresheje umuvuduko we. Icyo ni kimwe mu bintu bitatu by'ingenzi bamukundiye. Icya kabiri, imbaraga zo kuzamuka. Abandi ba myugariro bakina inyuma bahitamo kuguma inyuma. Warren we afite imyumvire y'umukinnyi ushaka kugira uruhare mu busatirizi. Iyo ikipe ifite umupira ntabwo aba ategereje gusa, ashaka gutanga ubufasha. Niyo mpamvu kandi yagiye ifasha mu bitego, mu mupira ndetse no mu gutanga imipira ya nyuma. Mu gihe yamaze muri Toulouse, imibare igaragaza ko yagize imikino myinshi harimo n'ibitego ndetse n'imipira yavuyemo ibitego. Icya gatatu, kwihangana. Hari ikintu abantu batabona kuri televiziyo. Kubera umukinnyi wa Ligue 1 ntabwo ari gukina gusa, ni ukubyuka buri munsi ugahora witegura guhatanira umwanya wawe. Hari iminsi uba uri ku ntebe, hari iminsi udakina neza, hari iminsi abafana batakumva, ariko umukinnyi ukomeye ntabwo apimirwa ku munsi mwiza gusa, apimirwa ku buryo yitwara mu bihe bikomeye. Mu mwaka wa mbere muri Toulouse, Warren yahuye n'umwanya udasanzwe. Toulouse yatwaye Coupe de France 2022-2023. Igikombe cyari gikomeye mu mateka y'iyo kipe. Kuri Warren ntabwo cyari igikombe gusa, cyari ubutumwa bugira buti ntabwo waje hano kureba abandi batsinda, waje kuba umwe mu bagize amateka. Iyo usesenguye umukino wa Warren Kamanzi ubona ko ari umukinnyi wubakiye ku bintu bitatu. Icya mbere, athletisme cyangwa se ubushobozi bw'umubiri. Afite ubushobozi bwo kwiruka igihe kirekire. Ibi bituma ashobora gukina iminota 90 atagabanije cyane urwego rwe. Icya kabiri, versatility cyangwa se versatility, gukina ahantu henshi. Iki ni kimwe mu bintu bikomeye ku isoko ry'abakinnyi. Ikipe ntishaka umukinnyi umwe, ishaka umukinnyi ushobora gukemura ibibazo byinshi. Warren ni umwe muri abo, kuko ashobora gukina nka nimero 2, ashobora gukina nka nimero 7, ashobora no gukina nka nimero 11. Icya gatatu, discipline. Iyo urebye imibare ye ntabwo azwi cyane nk'umukinnyi ukora amakosa menshi cyangwa uhabwa amakarita menshi. Ibi ni ingenzi cyane kuri myugariro. Nta mukinnyi ukura nta ntege nke agize, kandi umunyamakuru mwiza ntabwo avuga gusa ibyiza, agaragaza naho umukinnyi agomba gukura. Kuri Warren
ibintu bimwe bigomba gukomeza gutera imbere n'ibi ngibi ngiye kukubwira. Icya mbere, gukoresha neza umupira mu bihe bikomeye. Mu mupira wo ku rwego rwo hejuru, gutanga umupira neza ntabwo bihagije, ugomba gutanga umupira ufite intego. Icya kabiri, guhinduka umukinnyi uhora ubanza mu kibuga. Kuba umukinnyi wizewe ni intambwe ya mbere, ariko abakinnyi bakomeye baba abo ikipe idashobora gusimbura cyangwa gusimbuza. Niho Warren yari agomba kugera. Urugendo rwa Warren Kamanzi ntabwo ari inkuru y'umwana w'umunyarwanda wagiye gukina umupira gusa. Ni inkuru y'umukinnyi wubatse inzira ye buhoro buhoro, kuva ku mihanda ya Norvège, kuva muri Rosenborg, kuva muri Tromsø kugeza ku kibuga cya Toulouse, kandi ukagera ubu ngubu mu kipe yitwa Malmö yo muri Sweden cyangwa se muri Suwede amaze kuba yasemera. Ariko ikibazo gikomeye cyari ikitegerejwe, kibaza giti, ese Warren Kamanzi ashobora kuva ku kuba umukinnyi mwiza akagera ku kuba umukinnyi ukomeye? Ese azahinduka umwe mu bakinnyi u Rwanda ruzubakiraho mu mateka? Mu gice cya gatatu tuzasesengura uburyo yakinnye Ligue 1, imibare ye yuzuye, uko abatoza bamubonye, ikibazo cy'ikipe y'igihugu u Rwanda, nicyo ejo hazaza hashobora kuba hateganyiriza Warren Kamanzi Hakon. Tubonane mu kiganiro cya gatatu, tuganire mu gice cya gatatu. Comment ni ingenzi, cyumva twakosora cyangwa twakongera muri izi nkuru. Uruka gukora subscribe. Iyi ni The Gen TV, channel y'Abanyarwanda, ya channel ikugezaho amakuru avugwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abakinnyi b'Abanyarwanda baravukiye hanze bitegura kuzazanwa mu Mavubi cyangwa baba barimo bagenda bitwara neza mu shampiyona akomeye. Iyi ni The Gen TV, ntubyibagirwe kora subscribe niba utarayikora. Namaze gukora kuri subscribe, ukakora comment, like, ni ingenzi. Tubonane mu biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane. Imana ikomeze barinde. Ciao ciao, hasta la vista.